Pretposlednjih dana svetskog šampionata u kajaku i kanu u Duisburgu reprezentaciju Srbije u finalima su predstavljale naše kajakašice. Ženski deo reprezentacije učestvovao je u 3 finala u kojima je zauzeo 2 sedma i 1 9. mesto. Trku u jednosedu na 1000 metara Milica Starović završila je na 9. poziciji. I pored činjenice se nadala boljem plasmanu, Milica nije nezadovoljna učinjenim rezultatom. Sam zadovoljna samim tim što sam ušla u finale, s tim što mislim da sam trku mogla da odvesam bolje, bar za nijansu, ali znate, tu je sad već i umor od pre 2 dana. Bile su 2000-darke iza mene, kvalifikaciona trka i polufinalna u kojoj sam stvarno onako posljednji atom snage dala da se dočepam ovog finala. I također sad sam isto dala svoj maksimum, ali to je sad trenutno tako kako jeste. Antonija Nađ i Kristina Bedač u finalu dvoseda na 1000 metara kroz cilj su prošle kao sedme. S obzirom da su se za šampionat sveta pripremale samo mesec i po dana, čime je finale veliki uspeh, Antonija nije krila razočaranje. Toliko smo mogli u tom trenutku, malo nam je smetao taj vetar u prsa i izgubili smo malo balans, ali mislim da taj dvosed može da uspe u buduće i nadam se da ćemo ostati ona i ja u dvosedu zajedno da spremamo za sljedeću godinu, jer verujem u to da možemo izvući mnogo bolji rezultat nego sada. Iako ponavljam opet da nije mala stvar biti 7. na svetu. Sestre Nikoline i Olivera Moldovan u trci dvoseda na 500 metara zauzele su 7. mesto. Finalna trka je bila veoma teška, sve vreme nam vetar duvao u grudi i zaista smo dale sve od sebe, krenule smo najjače što smo mogle, držale smo se, na kraju smo malo popustile u finišu, ali nismo imale snage jednostavno da izdržimo taj ritam do kraja. Sestra Moldovan posljednjih dana šampionata očekuje i finalna trka na 200 metara. Očekujemo da ćemo izveslati kao sad 500, da ćemo dati sve od sebe i kad završimo trku da kažemo da nismo napravile ni jednu grešku. Mesto u finalu koje će veslati posljednjih dana prvenstva obezbedili su Ognjen Filipović i Marko Novaković u dvosedu na 200 metara. Na istoj deonici u kajaku jednosedu finale je obezbedio i Marko Dragosavljević. Znači, prelepo sam krenuo, ekstra je bilo sve, ali pred taj neki sam kraj napravio sam neku grešku, ja ni sam nisam svestan šta sam uradio i malo je falilo da završim u vodi da se izvrnem. Ali neka, srećom brzo sam se povratio i uspio sam da dođem do finala, ušao sam kao 3. po vremenu. Biće dosta bolja trka, očekujem da pokažem stvarno koliko vrijedim. Mislim, trenirao sam cijelu godinu zbog ove trke, tako da vidjet ćemo. Naša reprezentacija učestvovaće i u štafeti u kajaku jednosedu na 200 metara. Sa šampionata sveta iz Duisburga, Nebojša Radović, televizija Pink. To je